musore twaje kumenya ko ari uri inyuma y'ubujura butatu bwabaye mu Mumbai. Roy Group fee. Twaje kumenya ko ashaka kwiba Roy Group. ఎందుకు కామ్గా ఉన్నావని Ni gute waba wahombye amafaranga angana kuriya? Uriya musore yakwibye. Nkaba mbona utuje. ఒక దొంగని క్రియేట్ చేయడానికని. Cyangwa nimwe mwaremye kiriya gisambusha. Dore abagabo bagiye kurwana bafite ukuntu babanza bafite utuyu. బ్యాంక్ లో బ్లాక్ బాక్స్ కొట్టేశాడు. Sawa yakoresha abapolisi biba black box. దేవరాజ్ ప్రిన్స్ లో 2 బిల్డింగ్స్. Akoresha black box yibye amafaranga ya Devaraj ndetse na Prince. Zazabu za trillion 3. 2 లక్షల కోట్లు. Trillion. దానికోసం ఇంకో 1,00,000 సార్లు అడిగినా తప్పు లేదు. కానీ నాకంత టైం లేదు. Nakakwatso make ariko nta mwanya mfite. Hari intebe n'ubwami binegereje bya Roy Company ngiye kwicaraho. Yasana ya black box afunguramo hano. Hano hari amafaranga. దేవరాజ్ ప్రిన్స్ లో డబ్బు కొట్టేయడం కోసం నువ్వు niwe wahimbye ngo black box ifungura hano hari amafaranga kugira ngo ubashe kwiba amafaranga ya Devaraj nta mafaranga we wari ufite. Bivuze ngo iyo black box hano ifungura nta n'ikintu kiriyo ni ibintu wahimbye kugira ngo urebe ko wakwiba. Nta mafaranga ari hano black box iri. ఇంకో మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆన్సర్. Ariko ikibazo gikomeje kuncanga ni kimwe. Bano babitse zabo. లాకర్లో ఉన్న మనీ. Amafaranga ari muri safe ya Devaraj. Niyo mafaranga ari mu bwato bwa Roy. అది ట్రక్స్ లో లేదు. మరి ఎక్కడ ఉంది? None se amafaranga ari he? Yaje kubaza amakuru yose. Uyu kwikoraho cyagicira umupolisi yari afite kiri mu mufuka we. Uyu mugore nawe ahantu yageze azi ngo harimo amafaranga nta mafaranga arimo. Barababeshye, umwana wa Roy yarabeshye nta mafaranga arimo. Umugore ubwo kugeramo yatangiye kubonamo amafoto. Mugore kwinjiramo hano yatangiye kubonamo amafoto. Bimeze bite?